n'ikihe kintu ubona gikeneye gukorwa cyangwa dukeneye kongera kugira ngo natwe bijya twumva ku bandi natwe bizovugwa hano mu Burundi kugira filime ndundi iterambere cyambere icyo numvuga kwanza nukuri mu Burundi turafise abantu bafise ama talent barahari talent zikuye kabisa bazi gukina dufise abandisi beza dufise abakinyi beza dufise abarealizateri beza dufise abakameramani beza uri kumva yego ni ibintu bibiri gusa je novuga yuko bibuze support ikwiye ijana ku ijana ya government yacu mu buryo ubwaye mu buryo bwo gutanga nk'itegeko ahantu hose nka televiziyo y'igihugu amateleviziyo yabigenga abantu bose batandukanye bafise ibintu byerekana ba audio visuel kuba itegeko baze baracisha ko ibikorwa by'abarundi 89% kwijana aba ari iby'iwacu ariko no mu Burundi dufise amateleviziyo make ni make mugabo selo nukuntu igihugu cyacu ari gito naho nyene kandi nabikurikana ari bato ayahari arahangi arashobora gukora icyo gikorwa kandi kigakunda iwacu amaradiyo bakayategeka nka yose kuza baratumira abartiste b'abarundi mu 90% iby'abarundi baza barabicisha ku by'abarundi urumva mu bubare nk'imiziki z'abamiziki y'abarundi mu mamodoka ari publique umva ayatwara abantu bavuga ati ugiye nko mu modoka ukumva barimo aravuza indirimbo yo hanze telefone gipolisi bace bamufata nk'nyina mu muhagarike nukuri kwa Mungu urumva atuzoja mu modoka yari yo yose yipakije bari muri bisi canke izija ruguru canke muri ville ukumva canke ziza amataxi canke imodoka yo wari we wese ukumva gusavuga indirimbo yo hanze mugiringo y'amasaha twatanze gitarahera mugiringo amasaha yabasha tu telefone nimero z'igipolisi bacha bamuhagarika bamuce mande nukuri kwa Mungu kandi cyo kirakunda tuvi buzimu tuji buntu ibyo twumva by'abandi nta gitangaza birimo nta gitangaza na kimwe birimo gusa gwa rukundo gukunda ibyacu nigo rubuze gusa aho ugeze hose ukiyerekana ati jewe ndinaka identity yiwawe ndinaka abakongomani bobo abakongomani bo nitwo bavuga kuko bobo urumva aho hari hose ni identity ucumenya ko ari umukongomani nahindura ni mutarisoni daba abamasayi ahari hose aho hari hose ubati unu masayi mana yanje agumari wa undi nye kweke twego barundi basi kubera iki tutaguma nakajya karanga kacu Wizo Media TV Wizo Media TV naguhereje kugaca vuga ati oya dufite ibindi tuzokora dufite filime tuzoshootinga kandi atabihari icyambere icyo novuga kuri icyo kibazo cyawe Jess n'umumarayika sindi umumarayika ndi umwana w'umuntu umwana w'umuntu arakosha umwana w'umuntu aribagira umwana w'umuntu arakora icyaha ariko ku kibazo cerekeye ishari kugirira ishari ngo kubera kanaka ariko aratera imbere muri filime cyangwa kubera ko kanaka bari kumuvuga cyane no kuri ico kintu genda gishimira Imana yanje ndagishimira Imana cyane kubera yuko yarakindinze kuva kera gushika ubu ntawe ndabona akora ibintu bintera ishari ntawe ndabona akora ibintu bintera ishari icyo ni cyambere icya kabiri ndasaba Imana buri genda mbasaba Imana yuko yo ndinda n'ishari kuko kimwe mu bintu bituma abantu badatera imbere n'ishari kuko ishari iyo urigiriye umuntu uba wizirise uba wiroze wowe nyine urumva ishari ni nko gukosora Imana ati kubera ko wahaye ujya muntu kanaka kubera kuri kumuha ibyo bintu uri gushaka kuyivuguruza Imana mu rundi rurimi ni nko kuvuga ushaka kuvuguruza Imana biriya wahaye uriya nije byari kuzako cyangwa ntibimushikire gusa ntubimuke ni wa mutima mubi ubu uriko uravuguruza Imana rero uriko uravuguruza Imana nka twebwe abemera Imana tumwana yuko uriko urazana intambara n'Imana yawe amaze kuzana intambara n'Imana yawe rero n'ibyi wawe bicaye babloke nta ntambwe uzotera nta nimwe ico nibaza ko kiri muri kimwe mu bintu
naho twebwe tumaze kugira imyaka irenga 12 Mugisha isoze ikiri mu mitwe y'abantu gushika ubu kubera yuko tutabishyizemo ibintu by'ishari cyo tubishyiramo ibintu by'ishari Imana ari kucibizimya bujya nyene umwaka mu myaka 2 bizima iyo tubishyiramo ishari urabona nk'ubu ari abo usanga avuma umwaka umwe akazima aho nibasigari bibuka ati kana karagize filime nini ariko twebwe urabona ko tukiri mu mitwe y'abantu kandi n'ubu biracabandana umuntu akubwira ati aheze imyaka 12 ati umuntu tuzi ni Mugisha ifo abantu kuyumvira ati kubera ko umuntu ari baguma kandi hariho abariko barakora benshi cyane kandi babikora neza washaka ni kubera ko twebwe mission yacu kwanza sukurondera amashari ni kwari kubaka izina ni kwari kugira ngo abantu batumenye kwari kugira ngo dutange message ku bantu turafise umuhamagaro muri twebwe ati dutange message bivanye n'ijya talent Imana yaduhaye tuyitange ko message kwisi urumva twebwe ni turi mu bintu by'amabeef icyo turabirengeye ni turi mu bintu byo kuvuga ngo kwiyamamaza ngo maka ngo batumenye ngo twereke ko turi bihangange ko turi bihambaye ko twebwe tumaze gushika kuri no kubera ko tuzi ko byose turondera ngaha umwanya tushaka kubisiga tuko turamaze mu mutwe yacu tumaze kuvuga tuti ibyo turondera ku isi tuzobisiga ngaha rero reka twikorera ibikorwa byiza bizoduhesha amateka dasanzwe ejo cyangwa hirya nitwitahira muhira kwa data hariya abantu bose bavuga ati buri twarabuze umuntu muzima yaradufashije mu mitima yacu yaratwubase cyane kuko ni n'amakomenti wumva y'abantu benshi bakubwira amafilime yacu bose bavuga ati waratwubase cyane donc uri kuvuga gutya nce nibuka icyo hari umustar wo mu Rwanda yapfuye Yanga Uriya Nkusitoma umwe yasobanura filime ese ko yatangiye gusobanura filime kuva kera abantu twakuze twumva filime zo zisobanuye mu Kinyarwanda ariko amaze gutabaruka donc warabona ko donc na nino saha abantu hari kintu yabasigiye ku mutima nuko kuko twese cyebeka gwakazi karibo kurikira Media TV usanzwe kurikirana ku mbuga zitandukanye Facebook WhatsApp Instagram ndetse na Twitter no kuri TikTok twamaze kugeraho nizere ko meze neza ku mpande zine z'isi kuba diaspora n'abahe big up sana ndeni hanganisha n'abanyarwanda abakunzi b'abastari batandukanye yizeye ko muri mu bihe bitoroshye ariko dushishikare filime yakinye narashigwa ikiniki nakiriya ibyo bindi navyo Imana igenda ibihezagira mugabo je navyita ko ari ama accessoire mugabo yambaye nijya message content nicyo kiba gikeneye niyo mpamvu twebwe tutajana n'ivyo imistori y'uwisi sigaye yihurumbira cyane kuko hariya batubwira none mpamwebwe ifuko mubwira abakobwa bambare bagire kure bagire ku ibigezweho no je ndavuga ati no abo nkoresha ndafata nk'abasista biwanje fuko ndabubahiriza hariya batararongogwa baronka bagabo mu mafilme munaravye tu umuntu kwiri kunda mubona ameze bien reka naje ndabikunde twokubakana nawe kubaronderera future kazoza ntucuja ngaho mu mafilme ngukora basoma mu bitanda ngo biki muduki no bituma abantu bako baraba bacha bagwiza n'ubusa ariko hari role bitewe nka role ushobora kwandika ukayandika donc sinzi ko ushobora kwandika role ya dufate nk'iy'urukundo ari mu rukundo ibintu byo gusomana ibintu byo kugirana sometimes hari kenshi 90% ndakeka nibyo babyiganjemo amafilime y'urukundo kenshi so nk'iyo bishitse ukayandika ko nimba ntibuka neza muri ya filime ya Mugisha urukundo rwari rurimo warabonye abasoma urukundo kari rero afite Mugisha ni rwari urukundo rudasanzwe rwari urukundo rukomeye cyane siko bimeze none ari byo gusoma nabonye ntabyo nigeze mbona kabisa kandi filime ni mwayikunze cyane gose ntabwo ari ngombwa si ngombwa burya ndavuga ni ibintu Imana yanyegeje ibintu twebwe nyine mu buzima busanzwe dukora twinyegeje nta mpamvu yo kubikora tubigaragaza ku makamera ngo ni kubera turi muri filime tukibiya n'ibintu biba byubashwe si ibintu byo kuzuba byubaswe no kuvuga ibintu tuteza kukubaha kuba biri sacré tutagomba kubyerekana naho tubyerekana tukabyerekana muri image ku buryo bitagaragara 100%. Umuntu avuga ati
nk'ubu berekana umukobwa kumbure afite ingeso z'ubuhumbu ajyana n'abagabo batandukanye none twinjiye n'umukobwa atari wiwanje twinjira nko muri chambre tukugurura nane umuryango tukatugara umuryango tukasha tuyugarira umuryango twinjiye muri chambre tukata dusohoka tuvugana ati kweri wakoze biki niki ntibamenye ibyo twari turimo maga tujya ari indani turi kuntu tundamufashe tundamukuye impuzu akuma mutubere turabanyafrika ariko nivyo bigezweho turabanyafrika kandi turabaru navuga ati si buri kigezweho tujyana naco si buri kigezweho kuko ari kingira akamaro kuri twebwe ndagwe nk'akarorero nk'izi pantaro usanga zaratabagura umuntu akagura ipantaro ari nshasha agaca itabagura eske wewe uri umuntu uyubashe urabona yuko iki kintu kigezweho ko ari kizima amapantaro atabagura isi kandi uba yamuzimbye si buri kintu cyose batuzanira abazungu ngo ni kizima hari ibintu tugomba gushyira pembeni none basoka Imana yaduhaye ubwenge kubera iki tugomba gukoresha ubwenge dutandukanye icyasi n'ururo dutandukanye icyiza n'ikibi dutandukanye amaraso n'amata nuko kumbe babandi bahora bakina filime usanga ebana ariya bakerekana bavuye muri saro no mu cyumba agasutiye hariya akabutura hariya iki byose bagakorora ngaho n'agahuzu ko munsi kubona barakerekanye ti rero bariya buri muntu wese afise urabona no kuvuga je mvuga nti umwe wese buri afite mission yiwe kumbure je mission yiwanje itandukanye n'umuntu nibyo abarikarakina umwe wese afite mission ziwe je mfite umuhamagaro muri je mvuga ni ngomba gukina filme zubaka filme zingora mutima zizofasha abantu umuntu aravye avuga ati nakwiye ikigo kiniki rero bobo ashaka bakora filme avuga ati je ni business nishakira ifaranga urumva ijo je shobora kumujija araba nafuka ati nguko ducira urubanza ntawe ndiko ndacira urubanza umwe wese afise vision yiwe afise ico agamije gukora ariko je rero nk'umupatriote nk'umuntu nk'unikundira imico yacu navuga ni je ibintu nk'ibi gishobora kubikora ishobora kubikora kuko ndazi yuko ndafise abana bariko barakura urumva bazokwiga kuvyo tuba twarakoze abo bana bazokwiga iki bazokurikirana babona papa ariko fatana n'undi mukobwa atari mama wabo turi gusomana muri cinema atari mama wabo turi kuja mu gitanda atari mama wabo bazovuga ngo ni cinema bazochavuga ati akumere uwo mwuga ni umwuga wo kugera ubusambanyi ni umwuga ni bya bindi usanga ari ibihe abantu bishizemo bavuga ati abantu butugenegene bose n'abantu babasazi abantu badafise gahunda bobo ushaka kuja nk'umuziki canke hewa cyangwa ati urasazi ati kini sawa urumva mu mico yacu nuko twe twakuze kuri yandero yo kuziko urumva batwigisha tukunuku rero dutegeza kuvyubahiriza twebwe tujana ngo nibihe oya turi babandi ntiduhindurwa n'ibihe ntiduhindurwa n'ifaranga ntiduhindurwa n'ubustare umusoro ari wawe undi nyene kubera ko wabaye umustare ngucyo utangura kugendera hejuru mu birere oya tugwa turi babandi nyene tugwa turi babandi nyene nta bitangaza birimo rero tuvuga tuti dukora ibintu kandi nzoka madakivuga nabo bamwe bazontahura nabi nta ngorane kuko ntawubonekera bose nk'ukwezi dukora ibintu ejo canke ejo twigiriye abantu badusigara bavuga bati ujya muntu yari muzima aho rero umuntu wese ku giti ciwe n'umutima wiwe niwe yavuga ati bash iki kintu naho nagikoze carandishije agaciro canke caramaye agaciro ku giti ciwe umwe wese aravuga ati wapi ibino bintu kweri hari umuntu usanga akina amasinema naho muhura mu nzira ubona ati uyu muntu asa n'umusambanyi kabisa biva ina marola kinamwo ukabona nyine image irabimuhaye neza iyo ibaza ikibazo nimba ujya mama karire yakinye ari umugome uracyumva kandi ari filme ariko mu buzima busanzwe agashikaho n'abantu bamutuka uri kumva bagashikaho abantu bamutuka atora umugome umushetani undi muntu agashaka kumugonga mu makomantere ayo ni ubuzima busanzwe ndiko ndakubwira ayo inyuma ya kamera ibintu twabayeho na ndya mama uri kumva dushika ahantu umuntu akamukira amateti puwa uri shetani urumva
nimba uje yakinye by'ubugome abantu bakafata yuko ari iby'ubugome ari by'ukuri gute rero gukina ibintu by'ubumara yo mu masinema ukwega abakobwa b'abandi abamama b'abandi ukabikina ukabyerekana filime ya mbere ya kabiri ya gatatu n'ivyo urimo bazoguhita gute tayari nyene bazobona ko ivyo kuko n'ijambo ry'Imana avuga ngo ibyamwa muteye ngo nivyo muzama n'ubundi rero muri Afrika ntiturashika muri rya level y'abantu kubona ati ni filime ati ibyo ni bya filime nibyo kabisa uri kumva turacari ya handi umuntu akinya ibintu akabona ati uyu muntu wasanga ni ariko ameze nkazijya z'abanya Nigeria usanga umuntu akina ari diamond bashobora ati ni diamond urabona ari umukobwa wigeze gukina filime yitwa Shumireti ico gihe ari poke twiri nararonka umugabo nikibazo niyo mpamvu navuze ni tuze dukina amasinema twibuka ati turi hehe turi bande urumva imisho yacu ivuga gute kugira ngo nize twiteranye n'abantu ntiteranye n'isi dushaka kubaza ko turiko turatera imbere ku bwacu turi kwisubiza inyuma turi kwisubiza inyuma bajya nimba bakina ivyabo bari gusa bari gute bivana n'imico yabo iwabo babona ko ari ibintu bisanzwe reka nk'akarorero muri Hollande bafise umusi wabo uri special buri mwaka ni kuvuga abantu batembera bari gusa uracyumva kandi guverinoma yabo irabibemerera ushaka kuja muri Google muri YouTube birahari bakazunguruka igisagara cyose bari gusa abatamakazi abamama abakazana abuzukuru abana bato bakazunguruka mu gisagara abari ku makinga abatembera n'amaguru bari gusa atana kantu nako bambaye ico kintu uracyumva muri Hollande bafise beach tureke uyore n'umunsi uri special buri mwaka bategerezwa buri mwaka ukabona abantu sinzi nkakujya abantu bari muri defile bose bari gusa uri kumva tureke umunsi uri special muri Hollande hariho beach muri Hollande iyo beach ni kuvuga n'abantu bambaye gusa nuvuga ujaye uzate ngiye kwirabira ahantu negeza kuzikura muri Hollande iyo beach rari nubugiye barakweze iyo beach area ahantu runaka kandi iyo usanga ibizimbye cyane rero wowe ucufata ibintu byiyo ngubizanye mu Burundi bashobora ko waturubuye wasaze ariko hari yabona ko ari bisanzwe uri kumva rero buri abantu bose bafise imico yabo buri abantu bose bafise ibyo bubaha n'ibyo bubahuka niyo mpamvu leta iduhimiriza gukurikiza umuco wacu kuko dutakaje umuco tuzoba dutakaje identity n'igihugu tuzoba dutakaje identity yacu kuko ni twebwe jisho ry'igihugu nyine tugomba kwesha igihugu urumva ni twebwe abanyagihugu ni twebwe umva isi igomba kumenya ati turi bande tuva mu gihugu icyaha nuko okay abakunzi b'Izo Media TV ntitwabarambi ariko ndakeka ko ibi turi ko turavuga cyangwa ibimwisha ariko arababwira ni ibintu bishobora kutwubaka muri societe turimwo kandi ibintu bishobora kuduhanura niyo ufise project kanako ushaka gukora ukavuga ati iki kintu nimba ngiye kugikora ngomba kubanza kwiga ingene iki kintu ngiye kugikoramo sibyo umugisha kuva utangura gukina filme ukazishira ku rubuga rwa YouTube Miki kintu maze gukura muvuga ati je iki kintu nagihawe na YouTube je ndashimira Imana kuko YouTube muri umwanya ifasha byinshi cyane byinshi cyane nko muri Mugisha Movie Company niyo iriha abakinyi YouTube niyo ituma turi hamazu y'abandi abana YouTube irafasha byinshi yego okay nikihe kintu uvuga ati iki kintu tureke kuba YouTube kurihira iri abakinyi ba filime igirane buri kimwe ni nkiyihe ntambamye wowe uvuga ati je w'intambamye kuva natangura gukina filime intambamye maze guhura nayo ntashobora kuzibagirwa ni yahe imwe mu ntambamye nuko ari abantu gushika ubu bataratahura umwuga wa cinema nk'ubu tugiye gukira amatournage muri shooting kugira ngo wumvishe umuntu uko agomba kuguha location yiwe inzu yiwe hariho benshi batabitahura urumva
ariko ubu novuga yuko biko birahinduka burubura abantu bariko barabitahura ko sinka mbere bataramenya. Ariko na nubu hari abantu kenshi ushobora nko kugenuka musaruro kenshi nawe bati byibuze n'inyuma y'urupangu guye ukamubwira ati nshaka inyuma y'urupangu nivyo ndiko ndakubwira. Urumva ico ni ikibazo gikomeye cyane cy'inkora mutima cyo ama milieu public ama milieu public gushika umuntu turaronka ubwigenge bwo gufilma ama milieu public kugira ngo uronke ubwigenge bukwiye ufate amasanamu ataco winona gushika ubu n'ikintu kitubereye inama idasanzwe kuko deja uriko urakina filme uriko urekana image y'igihugu image yanyu kandi hari ama milieu public hakwiye kuja mu masinema yacu heza cyane kugira ngo isi iboneye ko no mu Burundi dufise ahantu heza dufise ibintu byiza ndube babandi bamwe berekana gusa ibibi gusa atabibi umengo ntakaza afise dutondeye igitoro ikintu cyacyo cyose ubu ngo ni ku murongo umva wowe avuga ibibi gusa kandi dufise ibintu byiza kubera ko ibyo bintu byiza rero abantu bashaka kubyerekana bataborohereza batatworohereza twebwe nka twe nk'abahanzi bari bakwiye kuduha nka autorisation spéciale Vati uyu muntu kubivanye nuko namaze gukora ibikorwa byiwe imyaka ishika 10 turamaze kumumenya rero ni byiza yuko yoza arakora ibikorwa byiwe agezana ngo gushutinga mu mureke kuko ari kuyamamaza igihugu cyangwa akavuga ati tubahaye autorisation imeze gutya ibi murare kuri kubyinjiramo ibi ntimureke kubyinjiramo ibintu nk'ivyo kugira ngo muri ya system yo kwamamaza igihugu cyacu kuko nimba bishika abantu nk'ubu arose bihurumbira kuja hanze ni kubera ko iyo hanze bagarageje gupromotinga ibihugu byabo bakerekana ibintu byiza gusa urumva bakerekana ngo ni paradise ibi bakabyirengagiza urumva bo berekana ibintu byiza gusa ko cyobona ati ahantu kweri abantu babaye neza kweri atekaje ugasanga umuntu uri cyari kugurisha iparcelle yiwawe kugurisha kugira ngo ujye aho hantu kandi ugasanga aho hantu hari abantu kumbure bababaye bafise ibibazo bikomeye gusumbya wewe urumva kubera iki ni kubera yuko mu isi ya none berekana cyane ibintu byiza gusa mu gupromotinga igihugu cyabo natwebwe zari inzira nyazo rero mu mafilme yacu muri music mu bintu bitandukanye twari dugiye guhabwa ubwo burenganzira bwo turafilma ahantu heza gusa kugira ngo twereke abari hanze yuko no mu Burundi dufise ibintu byiza cyane ico ni cyakabira hamwe ikindi naco ari inama yo gucika ubu kujya kutaronka ama sponsor kuvuga ama company ntabwo mu Burundi ntabwo ari taho ntaramenya akamaro k'abartiste gusapotinga abartiste mu buzima bwabo kwamamaza n'ibikorwa byabo kuko deja umu artiste niwe atwara igihugu hanze acerekana hanze urumva agatwara n'amakampani atandukanye bigatuma dukurura n'abandi bakaza voilà niko bimeze hanze baramaze kubitahura yuko umu artiste n'umuntu wo gukoresha mu bikorwa cyane byo kwamamaza ibikorwa byose by'iterambere umu artiste aza ku murongo wa mbere yego nkawo bo ku ruhande rw'iwawe iyo wavuze social media wumva iki social media mbona isi iri mu kiganza gute tomora isi iri mu kiganza kuvuga ngo ibintu byose byo ku isi ubu bifise mu kiganza biri kuri internet ni social media kuvuga akantu gatoyi akabereye muri za Ubwongereza mu segonde ukabona isegonde imwe ukabona kuvuga n'ahantu mbese sinzi ukuntu uvuga kweri ni nkuko bafata abantu bose bakabarunda ahantu hamwe mu buryo umuntu wese umukene uvuga ati ngo ujye aho yicaye ndamubona amakuru babandi nabo badafite kuko social media cyangwa izibuga nkoranyambaga kenshi zikoreshwa n'abantu bafite ama smartphone sibyo and then ugasanga nk'umuntu wanyarutse ari hariya afise kame kamatushe nawe yakwifuza kumenya uko isi iri kiragenda cyangwa ibivugwa ku isi mbega nk'abo bantu nabo badafite ama smartphone bo bumva kuko nabo hari igihe bavuga ati kuko nka kenshi hari igihe usanga bari badafite ama smartphone ari bo bavuga ati twe natwe dushaka kumenya uko igihugu kiriko kiragenda cyangwa uko isi imeze natwe tujane n'iryo terambere dusapotinge mu kuzamura igihugu
mbega abo bantu nabo badafite ama smartphone bo nabo bumva babasha kumenya ko babasha donc nk'akaro bashobora kumenya gute ati Mugisha yasohoye filme cyangwa Mugisha mu kwezi kwa gatandatu cyangwa mu kwezi kw'icumi na kabiri azosohora filme urumva nabo bacha babimenya gute kuko izi radio zihari ntabwo novuga ko yego haraho zivuga naho zitavuga ariko ndakeka ko niba playinga cyangwa se niba playinga filme yawe bazoyiplayinga bayumve mu majwi gusa hari abantu benshi bazo bifuza kukubona abo bantu bazo bifuza kukubona niba abandi usanga ibaza nk'umuntu kwera gukunda umuntu filme arayigura mu gatelefone gatoye mu carte memoire akagenda akayigura basa gatuma kumviriza audio gusa kwera gukunda umuntu cyangwa ibaza rero mu gihe abasha guplayinga audio akakumva ijwi mu gihe abareka arakuraba naho live gutya ku maso nawe Bano kuri twese turifuza yuko byobuko abantu bo nka 99% bakaronka access yo kuba baja muri internet gukurikirana isi kwiteye kwimeze ariko rero bivaye nakini ibindi kintu bita mu gifaransa la dichotomie sociale ni kuvuga isumba sumbana y'abantu byo kubaho urumva hatizo kuba abakene abakire abari hagati na hagati urumva niko Imana yapanze ubuzima bwo kwisi nikunda ko twese tuba basirimu cyangwa twese tugira nibigikunda hano araho asanga hari abantu bari abapeiza ntubabwire hano ushobora gushika tureke telefone hano ushobora gushika ugasanga nta n'ibirato yiyambari nta n'ibirato yiyambari none umuntu atambaye ibirato uzombwira telefone n'ikirato ataracambara rero bon turifuza yuko ibyo bintu byoba yuko kuko nabandi bari kubatera imbere ku muvuduko udasanzwe atwego mu Burundi ese byoba yuko nyene ariko kugira ngo tubishike ko nuko government yacu bishiramo ingufu zidasanzwe cyane muri business umva mu byashara kororeza cyane n'abajya abantu bazana ibintu hanze bamitahe abanyamitahe babe benshi abagenda kurangura hariya za Dubai zahe baborohereze babagabanyiriza ibiciro babe benshi hano ibyo bizotuma nujya mu nyagihugu hasi mutoyi aronga smartphone urumva mugabo umwanya bikizimbye Nashobora kuvuga none mbure kwigurira agafu kabana ngure ngo smartphone ngo ndayitware he uri kumva rero ndibaza ko ari boroboro tuzobishikako turabyifuza kuko aho twari isi yo tugeze ndibuka imyaka yahera bakoresha telefone zo mu nzu alo urumva haza ama telefone publique alo ama iravamo haza kakandi yapana karikatere ya mengo mwaka wa 2000 yukome mwaka wa 2000 za teresere urumva umuntu afise kajya ka telefone yabona umengo igihamba yakagacira hano muri quartier wa mbere agashira no kumukaba atambuka abona ati uyu kabese yabaye mukire urumva biragenda byevuriwa yeba birahindagurika abona ati wapi ufise akawapi n'umukene birevuriwa zanoke ziraza zande ubaho tugeze ahubwo banakakubonanye baragutwega cyo ati uyu muntu nuwahe urumva rero ni evolution ndibaza yuko ni boroboro natwege bizoshika biriko biraza boroboro tuzobishika okay mbega wo kurande gwa kugira ngo filme ndundi itera imbere ni igiki gikenewe kugira ngo filme ndundi itera imbere ku buryo naho uzova hano ukagenda Tanzania ukaja Kigali ukaja Kenya ukaja Uganda Tanzania ndetse n'ahandi Nigeria bazovuga ati filme ndundi ni ya mbere nikihe kintu ubona gikeneye gukogwa cyangwa dukeneye kongera kugira ngo natwe bijya twumva ku bandi natwe bizovugwa hano mu Burundi kugira filme ndundi iterambere cyambere icyo nomvuga kwanza nukuri mu Burundi turafise abantu bafise ama talent barahari talent zikuye kabisa bazi gukina dufise abandisi beza dufise abakinyi beza dufise abarealizateri beza dufise abakameramani beza uri kumva yego ni ibintu bibiri gusa je no vuga yuko bibuze icambere ni support ikwiye ijana kwijana ya government yacu mu buryo ubwaye mu buryo bwo gutanga nk'itegeko ahantu hose nka televiziyo y'igihugu ama televiziyo yabigenga abantu bose batandukanye bafise ibintu byerekana ba audio visuelle kuba hitegeko baze baracisha ko ibikorwa by'abarundi
89% aba ari iby'iwacu. Ariko no mu Burundi dufite amateleviziyo make ni make mugabo selo n'ukuntu igihugu cyacu ari gito naho nyene kandi n'abakurikirana ari bato ayahari arahange arashobora gukora icyo gikorwa kandi kigakunda urumva nuvuga itege kwanza abajya abantu bafise ama media bakuza baracisha ko ibikorwa byacu wena akavuga ati amasaha nayo gukunda iby'iwacu amaradiyo bakayategeka nka yose kuza baratumira abartiste b'abarundi mu 90% iby'abarundi baza barabicisha ku by'abarundi urumva mu bare nk'imiziki y'abarundi mu mamodoka ari publique umva ayatwara abantu bavuga ati ugiye nko mu modoka ukumva barimo aravuza indirimbo yo hanze telefone gipolisi bace bamufata nk'nyine mu muhagarike nukuri kwa Mungu urumva atuzoja mu modoka yari yo yose yipakije bari muri bisi canke izija ruguru canke muri ville ukumva canke ziza amataxi canke imodoka yo ari we wese ukumva gusavuga indirimbo yo hanze mugiringo y'amasaha twatanze gitarahera mugiringo amasaha yabasha tu telefone nimero z'igipolisi bacha bamuhagarika bamuciye mande nukuri kwa Mungu kandi ico kirakunda ico gukundisha abantu gukundisha abarundi bamatwi president yamavuga ko twige gukunda iby'iwacu kandi dukunda igihugu rero mu majambo ntabwo ahagije dushire mu bikorwa na action ya mbere ni itegeko nkakujya batanga amategeko mu bintu bitandukanye nkujya batanze itegeko ati inuze inzu zegereye amabarabara imetero nizi kubomora bajaje tuyikeneye hariya nyuma y'igisagara kujya nyine babigize babidufashe na twebwe nk'abahanzi batanga itegeko kugira ngo abahanzi nabo nyine babeshweho n'ibikorwa byabo kandi koko tutabizi ko abategetsi benshi bakurikirana social media neza cyane urumva hama ivyereke publicité ajya amakampani yose ashaka kwamamaza ibikorwa byabo bakayategeka ati nidukane kubona ifoto y'umuzungu canke yande ku mapankarte canke kubikira ifoto z'abahanzi bacu dufise beza bateye igomwe dufise impano barahari benshi tishira ko nidukane kubona ngaha abanyamahanga ugasanga umuzungu ntunamuzi hari n'igihe usanga ari nk'irobata nabaho kushira ko gusa hari n'undi usanga yitoreye gusa umuntu sumuhanzi umutama w'abandi berenga cyangwa umuntu kubera ko ngo atagusaba amafaranga ngo aramukubise ko kinyobwa runaka no sibyo aho bari kwadusubiza inyuma abahanzi bagomba kubaho kubeshwaho n'akazi bakora kandi kugira ngo tubishike ko nuko guverinoma yacu yo haguruka ikabishigikira mu nzira zose urumva mu nzira zose kandi birashoboka birashoboka urumva bizotuma natwerera abanyagihugu bato tugira ingufu zo kubikurikirana kubyumviriza urumva uno munsi harageza ubona nk'ubukwe ugasanga batumiye nk'umuntu nka Kigingi de comedy ni byiza voilà ibyo ni byiza bakutumiye Gasore batumiye Defonse batumiye Mugisha ari niwe mu speech akavuga vuba ibyo nivyo dukeneye ni terambere ninde dukeneye nkuko bavuze ati nta ngoma ikenewe gusubira kuvuza ngo wakoze mariage ngo wagize nti numva ko ari itegeko nuko nyene babikore na twebwe kugira ngo dutere imbere duteze imbere igihugu cyacu kuko deja umuntu akarakora ibikorwa byiwe akaronga agafaranga amastress aragabanuka kandi na leta ntibe hari twa dufaranga yagomba kubagenera ikidukoresha indi migambi kuko nawe hariya yakoresheje ingufu neza cyane hamikindi nasho tutibagiye kugira ngo umuntu azoza gushire mu mutwe ati ebana wewe ngira ndago ifaranga ugende gutera grenade muri centre ville nikizokoroha kuko zafise ibyo akora kuko ndo bafise ibyo nkora mfise gahunda yiwanje ati ninategura filme yiwanje nzoronga amafaranga nanaya kandi fulani yarampaye marché yabo kugira ngo ndabamamarize ibikorwa byabo urumva nta mwenda bifitiye urumva cyaka tugende dukora ikirebere tugende dutera igihugu nigishoboka kubera ko mfise ibikorwa ndiko ndakora kabisa ufise ibintu bikoka ariko umwe yatagikorwa mfise nta kazi mfise ndashonje mfise inzara n'ikibazo uje kumbwira ati bara grenade ngiye ugende turise muri ville tugwa 50,000 cyangwa 10,000
nabwa bujuju rero usanga bwuzuye mu bantu nta narinze no kwiyumvira nyumvira ati hajya ahantu neja muri ville hariho kumwe nashaka usanga ari umuto yiwanje canke mama wanje canke sokuru wanje cyihariye canke mwene wacu canke navyo yumvira wabona inzara gusa aje babe mukendamuke ti ibindi birimenye ariko afise akazi akora biramufasha n'ibyo umubwira arabyumva. Ariko president yamavuga ngo dukoreshe ingufu zacu dukreye yavuze dufungura amantuza ama koperative tuzifungure tuzikoresha ariko ndakeka ko sometime hari gihe dukreye icyo tugomba gukora ugaca usanga hari nk'igihe biriko biranka ugiye nko gukorera ahantu ama blockage zirahari usanga blockage nyinshi ni kibazo rero ibyo bintu nyinshi bari mukuru wacu uramukunda bari bakiye kuraba ukuntu babitunganya cyane cyane nk'abahanzi nk'abartiste ni benshi ari mu Burundi dufite impano babashigikire kuko uyu muhanzi abatwaye idarapo y'igihugu abona nka kujya nka Francine Niyonsaba ujya agiye hanze urumva n'amadolari kandi ni igihugu atwaranze nk'akaro kiginga arashobora kuva akagenda hanze akaja hanze ni igihugu abatwaye ati mu Burundi yaje gukora ibintu niko bimeze ariko cyari ikintu cyora kinangaza ukava hano ukagenda nko mu Rwanda dufatire hafi ukabaza ati muririmbye muramuzi ngo ntawe tuzi ibaze u Rwanda n'Uburundi turi bamwe bajya bene wacu nabo barishima ni bene wacu ndabazi turi bamwe ari kandi sukwishima attention reka bakunda ibyabo gwa rukundo rwo kunda ibyabo gwarabarenze we ibaze okay Bifizo wenda baramuzi kuko yanakoreyeyo na Satbi wenda nka 50% cyangwa 40% nibo baba bamuzi ariko abandi urashaka ngo Satibi ngo umuntu nawe tuzi nk'aba bastari bashashe diko turabona abadaboje bagiri ku bande abo se ntibazwi hari iki nibyo bindi nyine nama mvuga bya patriotisme twebwe turashari hasi mu gukunda ibyacu reka tubivuge tubyature neza abantu babyumva muri East African Community twebwe turabanyuma sonere y'indirimbo gukunda ibyacu turabanyuma kandi dukwiye kwikosora kwisubirako tuvi buzimu tuji buntu ibyo twumva by'abandi nta gitangaza birimo nta gitangaza na kimwe birimo gusa gwa rukundo gukunda ibyacu nigo rubuze gusa aho ugeze hose ukiyerekana ati jewe ndinaka identity yiwawe ndinaka abakongomani bobo abakongomani bo nitwo bavuga kuko bobo urumva aho hari hose ni identity ucumenya ko ari umukongomani nahindura ni mutarisoni daba abamasayi ahari hose aho hari hose ubati n'umumasayi mana yanje aguma ari wawundi nye kweke twego barundi basi kubera iki tutaguma nakajya karanga kacu ikibazo cyo ni ikibazo muri Kenya atanga kuvuga igiswahili cyo muri Tanzania atanga kuvuga mugabo nizere yuko ni boroboro bizohera bizogenda duhinduka okay guhera uko abantu bigomba kuva hejuru government ikabidufashamo aho niyo byagara aho niyo byugariye s'il vous plaît ni kuvuga ni itegeko tugomba kuronswa kuma mass media amaradiyo yose akorera ku butaka bw'u Burundi kandi nimba ntibeshe icyo kintu yose akorera ku butaka nimba ntibeshe icyo kintu nimba no banibuka neza nimba nibeshe bakunze zo Media TV mu mbabarire cyangwa niba no banibagiye nuko nibuka ko no mu Rwanda ibyo bintu byigeze kuhaba ko byari itegeko kuvuza indirimbo yo mu gihugu cyabo ni kuvuga ngo itegeko ritaraboneka naho twovuga tugasarara tukameneka umutwe nigishoboka kuki ndabyibuka cyane wasanga baplaying indirimbo niko bimeze z'abahanzi nyarwanda niko bimeze mon frère hatabaye itegeko je ndavyumva n'abahanzi benshi barabivuga benshi barazima araza kaduga ukwezi kuma mezi abiri tayari aragiye niko bimeze numva ibyo rero bibuze muraduhanura ariko tariko turavuga president yamarira buri gihe dukunda ibyacu dukunda igihugu cyacu mbega tuzogikunda gute hariho abifuza ko kigirane gisubira hasi tugashaka kwama dupostinga ibibi gusa bikadupostinga biriya byiza kugira ngo n'abari abantu bahora babona ibibi babone ko mu Burundi byiza natwe tubigira sibyo Mugisha reka mvuge ngo ndagushimire ku mwanya waduhaye nona ko
turagushimiye cyane wenda next day igihe tuzogukenera uzotwitaba ariko mbere yuko ndangiza hari ikintu nabonye hano ni Fasha Burundi TV sinzi Fasha Burundi TV ni nayo iri muri iyo company ya Mugisha Media cyangwa ni company ku ruhande. Fasha Burundi ni company ku ruhande, ni koperative twatanguje ikora ibintu by'ubworozi byo kujya uburimyi na commerce ariko muri Fasha Burundi tukadufise umugambi twitwise tubafashe bakiri bazima. umugambi wo gufasha abantu bafite ibibazo bikomakomeye cyane cyane abageze mu zabukuru ibimuga bitandukanye kuvuga yuko nibyo bintu dukorera ko cyane cyane muri ya ntumbero yo kurondera imigisha y'Imana gushakisha imigisha y'Imana kugira ngo n'ibindi bikorwa dukora bifise imigisha y'Imana kugira ngo bitere imbere. Yego mbega abo bari nk'abantu mumaze gufasha cyangwa iyi company yamaze igihe kingana gute itanguye gukora? Tugera dukize nk'amezi 6 tuko turakora hama tumaze gufasha benshi cyane benshi kandi mu mihingo bitandukanye y'igihugu kudukorera hose nituraba intara nituraba ubwoko nituraba idini dukorera ku bantu bose hama buri kwezi turegeranya ibiryo tuba twaronse hirya no hino tugahereza abantu aho nikora abapfakazi ibintu nk'ibyo n'ibikorwa dukora umunsi ku munsi. Yego okay bakunzi ba Weasel Media TV murumva ko Mugisha ni Mugisha company, Mugisha Movie Company. Mugisha Movie Company umva ko ni company nini cyane umva ko harimo n'igisata cyo gufasha abantu aho nikora cyo gufasha batishoboye umva ko natwe ntitwicare kuko nimba ashoboye gukora iki kintu nimba ari nk'abantu 15 bagiye hamwe nawe intererano yawe irakenewe cyane gose. Intererano yawe irakenewe ashobora kwandika nk'itangazo yakavuga ati tugiye gufasha hanaka nubwo nta na 10 woterera ariko amasengesho arakwiye kavuga ati Imana uze kubujana nabaho bagiye ibikorwa bagiye gukora bize kuranguka neza. Kandi ni koperative ifise na TV online yayo yafasha Burundi online TV kuva ibikorwa dukora byose bijya kuri iyo TV nyene kuri iyo TV nyene direct. Urumva biroroshye cyane umva ni guca ugenda kuri Fasha Burundi TV ukagenda ugakora subscribe ukakarundaho kugira ngo mu gihe bazo wagiye nko gufasha abandi bantu bibone kuko urumva ashobora kubivuga ko rabiza abantu twarabaye ukuntu ashobora kubivuga hari imbere akamwaga ngo ari karabesha ngo karagirane ariko ko wumva ko bafise na media babicisha ko biroroshye cyane kuko ibyo bakore babiri live cyane. Ushobora kugenda kuri Fasha Burundi TV ugacugenda no kuri Mugisha Media ugakora subscribe. Hari na filime nshasha yitwa Ngabo the Master kandi Ngabo the Master kandi ziriho nyinshi cyane nyuma imbere ya Ngabo the Master hari yitwa Karma nyuma ya Karma hari yitwa Mugisha gice cya gatatu na Mugisha gice cya gatatu hari uza nani Sibomana inkomezi z'urukundo ni nyinshi cyane kuvuga turi dukora umunsi ku munsi turakora. Yego mbega ni ubya prodinga cyangwa ufise nkuko bavuze ko muri company hari abajeje ku editinga go kamera hari umuhungu wajeje kwa prodinga ibyo bikorwa byacu. Yego ariko bya share na share n'ibintu byose bivuga ni equipe ikwiye. Yego okay reka rero tugushimire then undi munsi ndakeka ko nidukenera tuzogwa amagara bashe kutwitaba. Yego vema murakoze cyane hama ndabasaba bagora kwikira ibikorwa bya Weasel Media TV yuko bokora subscribe like na comment kugira ngo bateze imbere Weasel Media ntagwa ngo rurimo kuko ugize subscribe ntacyo bigutwara. Kenshi bakunda kuvuga ngo muri bwa bumwe ariko bijya bumwe bugaragara imbere ya kamera neza cyane muri bwa bumwe na rwa rukundo kamera nimuboneka ni problem rero nuko dushigikirane twese kugira ngo dutere imbere kuko ibyisi turabirondera mugabo umwana umwana tuzobisiga rero dushigikirane muri rwa rukundo rwa bumwe kuko bya Weasel Media tubisupportinge Mugisha Media dusupportinge Fasha Burundi dusupportinge Madrid TV dusupportinge n'ibindi dusupportinge tufashanye kandi abantu badutahure tuvuze ikintu cyitwa patriotisme gukunda igihugu tuko tubabwira ngo banki iby'abandi ngo banki iby'ababanyi
sico tuba tugamije kuko nabo nyene ubwo barabikunda ibyacu nka jewe personnellement ibikorwa byanje byo kuri Mugisha Media ndabona abanyarwanda ni benshi cyane bakurikira ibikorwa byanje turabakunda kuko nababanyi bacu ngo tuko dusaba yuko mu gihugu cyacu nabo nyene bo kwikebuka babanzi nabo nyene bagira umuvuduko udasanzwe nka kujya abanyarwanda bakunda ibyabo bwa mbere bagakunda ibindi ibice inyuma natwe bakunda ibyabo bwa mbere hama ibindi bakunde nyuma murakoze cyane Weasel Media TV. Weasel Media TV.